Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcasta. Danas nam je u goste Nataša Kraljević, rukovoditeljka službe za međunarodnu saradnju Univerziteta Mediteran i naravno saradnica u nastavi na Fakultetu vizualnih umjetnosti. Nataša, dobrodošla u Spotlight podcast. Hvala, Janko. Molim te, reci mi, kako je danas biti Nataša Kraljević? Ugodno. Nekako na pola puta. Možeš li nam reći kada si ko sebe prvi put spoznala želju da nastaviš svoje studije u inostranstvu? Pa ja mislim da je više okolnosti uticalo na moje školovanje u inostranstvu. Uzmem u obzir da sam ja otišla iz Crne Gore prvi put 2001. godine. A to je mnogo davno. 20 godina. 20 godina cijelih. I to je vrijeme kad ja, uzmite također u obzir da čitavu deceniju prije toga je zemlja zatvorena. Znači da ja čitavo svoje školovanje provodim u Crnoj Gori, odnosno u Podgorici gdje sam i rođena, u zemlji koja je pod sankcijama, pod nekim ratovima okolo, kasnije bombardovanje. Tako da imam potrebu da napustim taj prostor. Plus pripadam toj generaciji, rekla bih, evo složit će se, ja mislim, pripadnici moje generacije, a i malo stariji, da smo mi nekako porasli na zapadnim vrijednostima. Mi smo slušali stranu muziku, gledali strane filmove i nekako smo bili opijeni tim zapadom, tako da ja sam, čim se stvorila prilika da napustim zemlju, mislim bila prva u redu da odem. Koja je konkretno bila prilika u pitanju? U pitanju je bila prilika nekih prvih oblika education and work koja se otvorila za nas. Jer 2000. godine se stvari mijenjaju. Ovdje u Beogradu se dešava 5. oktobar koji ima uticaj na čitave naše živote, jeste. Mijenjaju se odnosi, odnosno pomalo zemlja počinje da se otvara. I to su neki prvi oblici u kojima studenti iz Crne Gore imaju mogućnost da idu na neki inter-exchange program, neke oblike inter-exchange programa. I taj konkretno program na koji ja dobijam kroz neki plavi papir u rukama stiže sa Fakulteta za engleski jezik u Nikšiću. Koji omogućava studentima da idu u Ameriku i postoji neki broj telefona, te neke agencije i ja to sad kao otmem taj papir i zovem sa fiksnog u Beograd. Idem na razgovore, prijavim se, idem u Beograd na razgovor, budem primljena, dobijam vizu neko ljeto 2001. godine. Šta je konkretno program podrazumijevao i koliko je trajao? Program je trajao 2 semestra. Podrazumijevao je edukaciju, ali to je bilo isključivo za studente. Znači samo studenti su bili u mogućnosti da apliciraju na taj program i da eventualno imaju nekih 30 sati da rade. Tako da sam ja dobila mogućnost da idem u Boston. Ja sam bila godinu dana, skoro, znači 2 semestra. To je sa sve ljetom, došla sam u avgustu, otišla sam u oktobru, to je neka nepuna godina dana i učila sam engleski i italijanski jezik. Tako da ja odlazim u oktobru i to se dešava ta nesrećna okolnost da se mjesec dana prije toga sruše bliznakinju u New Yorku. 9/11 i ja sam u panici da neću moći da odem. Međutim, brzo se uspostavljaju ti letovi i onda ja odlazim. Sad, zanimljivo je da je to samo program za studente, tako da sam ja 2001. u junu, na primjer, dala pretposljednji ispit, a pošto na pravnom fakultetu nema diplomskog rada, nego se diplomira sa posljednjim ispitom. Tako da sam ja predzadnji dala u junu 2001. godine i još uvijek sa statusom studenta uspjela da uđem u program i da odem u Ameriku. I vraćam se sljedeće godine krajem avgusta, tako nešto. Ajde malo da te vratim u to neko vrijeme Bostona. Napravili smo jednu lijepu paralelu, opisala si nam kontekst iz kojega si otišla, a sad nas malo uvedi u kontekst u koji si uplovila Boston u to vrijeme. Ja sam imao priliku da budem u Bostonu neki kratak period.
Daj malo tih detalja za naše gledaoci i slušalce. Pa to sve izgleda nestvarno u tom trenutku. Mislim, možda će sad zvučati čudno o mlađoj generaciji i našim mlađim gledaocima kad ja tako sad pričam kao da sam nešto posebno i drugačije vidjela, ali to je zaista tada bilo tako. Jer sad je svijet dosta sličan, odnosno svi dijelovi su više manje povezani i sad naši studenti, mladi ljudi u Crnoj Gori se mnogo ne razlikuju od onih u Bostonu, međutim u tom trenutku ta je razlika zaista velika. I Boston izgleda kao neko specijalno mjesto za mene, potpuno sam oduševljena. Ja prvo dolazim u New York, ja sličem u New York. Kako izgledao taj put? Nije bilo direktnih letova? Taj put je izgledao kao iz filmova. Ja sam išla za Beograd vozom, pa sam onda išla autobusom za Budimpeštu, pa iz Budimpešte za Minhen, pa iz Minhena za New York. To je sve trajalo nekoliko dana. I stižem u New York i dolazim do sličem na Newark i uzimam taksi i dolazim u New York i sjećam se odlično kako, to je neki rush hour, nešto 5-6 popodne. Dobro. I sjećam se da smo ušli u onu aveniju jednu i da je toliko zagušljivo da ja ne mogu da dišem. Jer ja kako pogledam gore iz taksija, nema neba. Samo malo parča neba jer su neboderi ogromni. Ja pitam taksistu da li mogu da otvorim prozor jer ne mogu da dišem i on kaže kao pa imamo klimu. Ja kao ništa klima, ja kao treba mi vazduh. Tako da me nešto to, sve mi je bilo malo napadno, naravno. I ja sam provela u New Yorku tih nekih 10-ak dana, to su neke orijentacije bile, bili smo tu svi iz te generacije, iz te ekipe koja je skupljena iz cijele Evrope i onda smo se rasporedili po gradovima i po mjestima gdje je svako dobio svoj program za sljedećih godinu dana, nepunu godinu. Tako da ja dolazim u Boston. Boston bude mnogo više privlačan za mene. Bilo je plavog neba. Bilo je plavog neba, bilo je plavog okeana. Zelenih travnjaka, može i bos da se ide. Može se bos po Bostonu. Bilo je dosta vjetra, pošto je grad na okeanu, samo. Tako da mnogo je hladno. Međutim, Boston bude jedno sjajno vrijeme. Naročito što pravi se jedna mala grupica ljudi. U tom trenutku ima nekoliko ljudi iz Podgorice koji su u Bostonu, sticajem okolnosti. Neko je već bio, neko je tek pošao, neko je došao. Tako da se napravila neka mala grupica od nas 4-5 koji smo bili tu raštrkani po gradu. Grad nije velik. Grad je u tom trenutku 1 milion stanovnika, znači to je jedan grad optimalan za život, koji ima svoj centar i koji ima svoje šetačke zone, koji ima sjajnu vezu busevima i tramvajima, sjajna infrastruktura, tako da ja u stvari uživam i to je baš vrijeme kad sam mnogo opuštena, kad učim nove stvari, kad idem mnogo u kino, u pozorište, kad provodim sate po knjižarama, prodavnicama, molovima, sve mi je novo. Rekla si mi da si bila smještena na Commonwealth Avenue, blizu BC, blizu Boston College. Mislim da taj kampus je nekih reda veličina 70, 80 do 100.000 studenata. Grad u Srbiji ili Crnoj Gori. U tom momentu se kod tebe javlja, koliko sam ja shvatio, želja da na neki način se vratiš i da nastaviš svoje studije i ti si se onako u jednom momentu ušetala u BC, u Boston College i pitala za program, internacionalne programe koje oni imaju. Pa ja sam u tom trenutku već shvatila da ja ne mogu da se vratim na staro. Znači da je sad nešto novo u pitanju, da ja moram da se vratim kući, moja viza je oročena, ja imam obaveza, moram da diplomiram, moram sad da odradim nešto, međutim ja sam u Americi i ja tu moram da se vratim.
I sad su to opcije o kojima ja razmišljam, ali naravno iz mog ugla. Ja nemam potrebu da se sad odmetnem i po svaku cijenu. Ja imam potrebu za strukturom, uvijek sam je mala, pa čak i tad tako mlada u Bostonu. Imam potrebu da to bude smisleno, da to ima neki oblik i neki safe okruženje oko mene, ali znam da ću da se vratim. Sad u Boston College je jedan od tih u tom trenutku 13 katoličkih univerziteta i tada jedan moj prijatelj koji je iz Podgorice je na Boston College-u, on tamo radi program preko neke američke stipendije, ne sjećam se sad baš dobro, i znam da sam se preko njega i sa njim raspitivala o programima za mene, međutim to je bilo nešto kao, molim vas, jel mogu ja da se sad upišem pa da se vratim kući, da diplomiram pa da dođem. To je neka opcija bila takva. Međutim, oni su rekli da oni nemaju programa za Balkan. I da obratim pažnju na neke od drugih njihovih katoličkih univerziteta, sestrinskih univerziteta po Americi, da pogledam da li postoji nešto tako slično. I oni napomenu da postoji St. Thomas univerzitet u Majamiju i to meni prođe samo kao informacija i ja je tu poharam u glavi da neko vrijeme kad mi bude trebalo. I Boston je baš neki period kad učim jezik, kad se jako lijepo družim i upoznajem svijet i u stvari skupljam sve te impulse. Ja sam se sad čak pripremala za ovu emisiju i pokušavala sam da hronološki složim situacije koje su se tada dešavale zbog našeg razgovora, međutim ja jednostavno nisam u stanju da ih složim hronološki jer to je toliko bilo utisaka i sa svih strana i toliko novih impulsa da je to bilo samo jedno vrijeme kad ja bukvalno usisavam grad i način života i jezik i nove ljude i kulturu i umjetnost i sve što mi je bilo moguće da primim i da onda dođem kući tako puna svega i da vidim šta ću dalje. Već mi, makar ja, imam osjećaj je li dijela tvog iskustva, uspijevaš ti to da preneseš. Dobro, moramo da se vratimo, viza polako ističe, dolaziš ponovo u Podgoricu posle takvog jednog iskustva. Reci mi, šta se dešava u tom momentu u Podgorici, da li apliciraš za neke poslove, gdje krećeš da radiš? Ja se vraćam u Podgoricu, diplomiram i počinjem da radim. Moje prvo radno mjesto je u Crnogorskom narodnom pozorištu. U tom trenutku je direktor Narodnog pozorišta Đaga Mićunović i umjetnički direktor je Bane Popović. Oni mene primaju, ja počinjem da radim. Međutim, ja se jako kratko tu zadržavam, zato što ja sam u paralelnom programu. Ja idem, samo treba da nađem način. Znači, počinješ da istražuješ St. Thomas, vjerovatno počinju da se šalju neki mailovi ili da se vrši neka korespondencija, tada već možda Skype-om ili fiksnim telefonom. Ja sam još u procesu istraživanja. I ja se sjećam da je tad postojala vladina agencija, ako sam dobro rekla, koja se zvala Zamtes i koja je davala stipendije diplomiranim, završenim studentima za master programe. Nešto poput Dositeja ovdje možda tu do moguće, Zamtes je bio za neku stariju generaciju. I ja sam se prijavila u Zamtes, interesovala za programe i postojao je program na univerzitetu u Njemačkoj, Hamburgu. I to je isto jako zanimljivo jer ja se prijavljujem kao Hamburg, može, idem. A onda je druga informacija da je pola predavanja na engleskom jeziku, a pola je na njemačkom. Ja njemački ne govorim, ne poznajem, ali ja mislim da to nije nikakav problem. I ja se prijavljujem i na njemački jezik i onda se počinjem na intenzivne časove njemačkog jezika. Za B2?
idem za njemački jezik i učim svaki dan, imam časove. Idem kod profesorke u zgradu Peytona i imam svako popodne časove njemačkog, jer ja moram da ovladam njemačkim jezikom dok dođe stipendija da bih pošla. Međutim, paralelno sa ovom malom situacijom koja je samo crtica, dešava se to, koincidencija, ako je, da jedan moj opet drugar prosljeđuje mi mail i kaže St. Thomas univerzitet u Majamiju je otvorio mjesta za studente sa Balkana. I ne znam jesi li zainteresovana, kao to je ta komunikacija, jer vjerovatno su svi već znali oko mene da ja tražim da idem, da je to samo... Proširila si riječ da želiš da... vjerovatno se to i nesvjesno širilo, nisam imala neki plan, nego vjerovatno sam samo o tome pričala, pretpostavljam. I ja se iskomuniciram sa St. Thomasom, oni me zovnu preko telefona. Uzmite u obzir da je to vrijeme kad je internet jako slab, malo imamo... 2005. To je četvrta. Imamo malo internet, malo porodica ima kompjuter, mi ga imamo, međutim to je onaj dial-up. Onda imamo dvojnike, ako se sjeća. Postoje dvojnici u našim životima koji nam onemogućavaju komunikaciju preko interneta, ali postoji www klub, internet u Bokiškoj ulici, gore na Spratu. Na Spratu, 3 računara viseći sto. Apsolutno mjesto gdje se mnoge stvari završile. Monitori sa trbuhom ili grbom, zavisi s koje strane gleda. Mislim da novija generacija ne zna da takvi monitori svi postoja. Ne znaju, sigurno. Dobro. Tako da ja provodim dosta vremena u www-u. I komuniciram sa Majamijem sa Gornjeg Sprata www u Bokiškoj i dobijam stipendiju. I ta stipendija koju ja dobijam za master program, to je pravni fakultet, međukulturna ljudska prava, dobijam u iznosu od 75%. Znači, 25% oni ne pokrivaju, nego ja, to jest mi, moja porodica. I to je zanimljivo vrijeme jer je tad jedina banka, ja mislim, koja ima međunarodnu ino plaćanje, ino komunikaciju među bankama je CKB. Crnogorska komercijalna, koja izlazi u susret nama. Mislim, to je sad jako... Opet bih se vratila na činjenicu da je to jedno mnogo nevinije vrijeme od ovoga sad. To je vrijeme kad su banke bile prijatelji porodicama koje šalju djecu u inostranstvo. Ne znam da li su banke prijatelji sad, ali tad je još bilo vrijeme kad je banka izašla u susret, pa je dala neki kredit, pa je dala neki grace period za vraćanje, tako da je to bilo sjajno. Koliko si ti tada morala da uzmeš da bi dopune? Moja školarina je bila $20,000. A moj dio je bio $5,000. To sad ne izgleda tako mnogo. Sve zavisi u odnosu na okolnosti, za sve nas i dalje to dosta velika cifra. Ali tad je to bila ozbiljna cifra. I ja odlazim u Miami, opet preko 10 gradova. Međutim, mijenjaju se stvari. Znači, od Bostona, mog puta u Boston, 2001. 2002. Do mog odlaska u Miami, 2003. do 2005. Naša zemlja malo postaje, odnosno pozicionira se malo bolje u tom međunarodnom saobraćaju. Znači, otvaraju se neki letovi. Govorimo o državnoj zajednici. Govorimo o zajednici, naravno. Tad je još SCG. Je li tako? Jeste. Jugoslavije ili SCG, ne mogu da se sjetim tačno. SCG. Predsjednik bio Svetozar Marović, ja mislim, u tom momentu. Nije ni bitno. Moguće. Nisam se bavila tad Svetozarom Marovićem, nego nekim mnogo bitnim stvarima za mene. Uglavnom, ja idem do Beograda, pa onda iz Beograda u Pariz. Znači, tad se moglo iz Beograda putovati vani. Znači, 2 godine ranije ili godinu ranije morala sam da idem busom u Budimpeštu, na primjer, jer je aerodrom u Budimpešti bio najbliži za dalju komunikaciju sa svijetom. A sad sam ja iz Beograda pošla u Pariz, pa iz Pariza u Atlantu, nešto tako, stigla u Miami i dolazim u jedno potpuno drugo okruženje. Znači, moje iskustvo u Miamiju je nešto sad potpuno drugačije od onoga što je bilo u Bostonu. Da, to su sad dva potpuno pristup. Prvo što su to dva različita grada
onda govorimo o različitoj kulturi, različitom načinu života, ljudima koji žive u tom gradu. Koliki je St. Thomas univerzitet? St. Thomas univerzitet je sad već mnogo veći od one jedinice koju ja upoznajem tad. To je bio mali univerzitet koji je bio jako zanimljiv jer je imao mnogo programa i mnogo profesora iz inostranstva, što nije karakteristično za američke univerzitete i njihov pristup obrazovanju, naročito tada. Mislim, naravno, stvari se mijenjaju u međuvremenu, međutim u tom trenutku Amerika je na piku, Amerika je jako razvijena, to je 2003. Još su jako, jako bogati i lijepo žive i ta omladina je vrlo srećna. I tad je taj univerzitet imao komunikaciju sa mnogim evropskim univerzitetima i tu je bilo mnogo stranih profesora. Recimo, meni su bili, polovina mojih profesora su bili Evropljani, Njemci, Grci, tako da je to bilo interesantno. Reci malo više o tom programu u kontekstu svih tih dešavanja 2003. 2005. u regionu, Srbija, Crna Gora i tako dalje, ti odlaziš na jedan takav program. Možeš li malo tu da mi povežeš taj moment i da kažeš šta ste konkretno izučavali na programu, kakav je to bio case study? Pa to je program Međukulturna ljudska prava i on je podrazumijevao UN sistem, odnosno izučavanje međunarodnog prava u okviru UN sistema, pokrivajući i evropski, i američki, i afrički sistem. To su ta 3 sistema UN-a, kao i sve institute i instrumente koji funkcionišu u okviru tog sistema. Da bi bilo jasnije, tu se izučava evropski sistem, pa se onda u okviru evropskog sistema izučava sistem Savjeta Evrope, pa Sud za ljudska prava, izučavaju se slučajevi sa svih sudova koji postoje u 3 sistemima u okviru tog jednog zajedničkog programa. Izučavaju se neke najznačajnije stvari. U tom trenutku je Jugoslavija bila najznačajnija stvar. Recimo da je to bio najskoriji rat i onda je on bio bukvalno na neki način case study za izučavanje međunarodnog prava i na tom nekom pravnom nivou, kao i na tom nekom međukulturnom koji se kao provlači kroz taj jedan kroz te pravne okvire. Međunarodno pravo kao sistem sporazuma, dogovora, konvencija koje nema u sebi represivni mehanizam je tad bio pod jednim čudnim, pod izazovom, da. Pod izazovom i pod nekim pritiskom i pod nekim možda koracima koje je preduzeo, a nije trebao ili tako nekako, tako da je još to bilo vrijeme kad nije bilo ugodno o tome razgovarati na način kao da vidimo što smo uradili ispravno, što smo uradili pogrešno, već je to bio period kad se govorilo o tome kao o mjeri stvari, kao da je pristup koji je zauzet u tom trenutku bio jedini ispravan. Recimo da je tako. Ono što je meni bilo malo tu neugodno, u stvari meni je bilo jako dobro u toj školi i ja sam uvijek dobro učila, tako da ja nikad nisam sa školom imala problem, pa ni tamo. Ali bilo mi je malo nekako čudan osjećaj kako se može tako objektivno razgovarati i definisati stvari o nekim ljudima i zemljama koje ne poznajete. Tako da tu objektivnost, oni su imali luksus da budu objektivni i ja nisam imala luksus da budem objektivna jer nisam objektivna. Tako da recimo da sam tu malo vodila neke silne rasprave, razgovore, pokušavala sam nešto da im objasnim, da im nešto dokažem, tako, da nas odbranim. Potrošila sam dosta energije. Dobro, program je trajao ukupno, je li to dvogodišnji master? Ne, jednogodišnji je tad. To je 24 predmeta, 24 ispita, dvosemestralne.
ti se nakon toga opet uredno vraćaš u Crnu Goru i ističe, jel? To je sad već komplikovano, jer ja sam upala, u Majamiju sam upala potpuno u američki život. Prvo ja sam na fakultetu sa Amerikancima i vrlo brzo se iseljavam iz doma u kojem sam bila prvih mjesec dana kad sam tek došla. I ulazim u jednu zajednicu koju su oni zvali share flats. Ili zajedničko cimerstvo neko, da najjednostavnije prevedem, u kome više studenata živi zajedno u nekim velikim stanovima sa zajedničkom kuhinjom, dnevnom sobom. Tako da ja ulazim u share flat sa potpuno američkom ekipom i dobijam neke američke prijatelje koje imam i dan danas. Tako da sa njima počinjem da živim paralelan život, odnosno da otkrivam Ameriku i način života iz njihove vizure. I onda mogu da uporedim koja je razlika između moga perioda u Bostonu, kad sam ja na neki način outsider, kad ja samo istražujem i družim se sa Evropljanima ili sa mojim ljudima i kad samo tu nešto šetam kroz taj sistem, i kad sam dio sistema. Tako da su to potpuno dva različita iskustva. Tu sa Amerikancima oni me pokazuju razne stvari. Ja sam čak bila kod njih doma, bila sam na Christmas u Pensilvaniji, kod porodice Warwick. Bila sam na jednoj svadbi u Pensilvaniji u Scrantonu, odakle je Joe Biden, na primjer. Tako da to je jedno iskustvo. Živim kao u Friends, na primjer, tako nešto, sa Amerikancima. Tako da je to bilo zanimljivo i ja sam kroz taj život sa njima u stvari malo počela da ga osjećam i da mu pripadam. I onda se kod mene stvara jedna konfuzija između toga da li ja uopšte želim da nastavim tako da živim i da ga tu pravim za dalje, ili želim da se vratim u Crnu Goru i da počnem sa onim našim nečim što sam ostavila. Jel? Tako da se tu stvara jedna prilična konfuzija meni u glavi, da nisam bila sigurna. Da li je bila otvorena opcija da ostaneš na tom univerzitetu, možda kao saradnik? Jeste, bila je otvorena da ostanem kao saradnik, kao part-time neki researcher, da ostanem tu nešto, da bih mogla da upišem PhD, doktorat, da radim i da istražujem i da doktoriram i da tu pravim karijeru, postojale. Međutim, i onda sam ja tako nešto u tjeskobi nekoj, onda se ja pakujem, dolazim u Crnu Goru posle magistrature, recimo magistriram u maju i onda, ili u junu, i onda sad u nekih mjesec dana ja dođem u Crnu Goru na probni dolazak od nekih 20 dana, da vidim da li je to i kako se osjećam. I to bude super 20 dana jer se uželim svima, naravno, i onda se vratim i nisam, opet ništa ne znam. Tako da malo mi je mučan taj period jer nisam bila sigurna. Imala sam i veliki pritisak iz kuće, insistirali su da se vratim jer su oni mislili ok, ajde, šetala si u Bostonu, magistrirala si u Majamiju i kao daj, završan chapter, idemo dalje. Dođi da doprinosiš. Dođi da doprinosiš. Da budeš tu. Međutim, ja sam kao ne znam da li bih pa ne bi, i tako sam se lomila i na kraju sam se spakovala i došla. Na sami kraj godine. Ajde malo nas vrati, uvedi nas sad u taj kontekst. Je li to postreferendumsko ili ne. se... Aha. Ne, to je 2005. Dobro. I tad se već stvara atmosfera da se pravi država, to je sad već izvjesno. Dobro. Jačaju se institucije, ide se u tom pravcu. Sad se skupljaju svi ti mladi ljudi, nas je malo koji smo se školovali na strani, govorimo engleski jezik, pomalo govorimo i taj drugi. Imamo strane diplome, tako da nije to veliki krug ljudi. Ne, ja se sjećam tada negdje u toj nekoj vladi Crne Gore samo jedan ministar, zato što je, mislim, bio rođen u Njemačkoj, govorio 2 strana jezika, njemački i engleski. Gotovo svi ostali nisu komunicirali bez prevodioca, tako da mogu samo da zamislim kakva je to bila prilika za mlade ljude poput tebe da tada zakoračiš u sistem. Pa očigledno je bila prilika, ali ja to nisam tako vidjela. Meni se Crna Gora strašno sporo razvijala. Možeš da mi kažeš kakve si
poslovne opcije tada razmatrala, šta si konkretno gledala? Pa ja sam išla na nekoliko razgovora s nekim tad važnim ljudima na nekim važnim mjestima. Dobro. Znam da se govorilo da se pravi ministarstvo za evropske integracije, to je bilo, tako se zvalo tad, odnosno trebalo da se zove. I da je tu potrebno da se ojača kadar, da treba jak kadar. Yes. Međutim, meni je to, ja sam došla sad potpuno spremna za nešto brže, za nešto dinamičnije. Mlada sam bila, meni taj moment da ja gradim, da utkam sebe u neku instituciju. I dugoročno vežeš svoju sudbinu za nju. I vežem sudbinu za nju, uopšte postajem, da imam taj neki moment da ja nešto dam od sebe za neku crnogorsku instituciju. Ja to nisam imala kod sebe, uopšte. Nažalost nisam. I za mene je to sve bilo kao neka zamka, jer izgleda Crna Gora je tad još uvijek na tom nekom početnom stadijumu, kao što ste rekli, nema engleskog jezika skoro nigdje. Ja najviše prevodim. Ja u tom periodu čime se ja bavim, ja u stvari najviše prevodim. Međutim, onda počinjem da radim u Savjetu Evrope. Aha. To bude primamljivo za mene. To je Kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici. I Savjet Evrope je kancelarija u kojoj se ja zadržavam preko 6 godina, ostajem ja dosta dugo. Znači čitav period referenduma, jer nakon referenduma Crna Gora je izgubila članstvo u Savjetu Evrope jer je naslijedila Srbija. I onda je ona aplicirala nanovo za članstvo i onda postoji čitav taj period u kome je se provjeravalo to, odnosno radila ta neka provjera crnogorskih institucija, nevladinog sektora, uopšte nivoa demokratije, vladavine prava u zemlji, na kom je ona nivou za novo članstvo. Tako da sam ja bila dio svih tih procesa, to je bilo jako dinamično, uključivalo je mnogo saradnje sa državom, sa parlamentom, sa ministarstvima, tako da ja radim tu dugi niz godina, evo rekla sam 6-7, do neke 2011. U stvari šta se dešava? Savjet Evrope je obavio svoj inicijalni posao u Crnoj Gori u tom smislu u kom je on bio instaliran. Jer je on imao zadatak da pripremi zemlju za taj neki nivo i da je preuzme Evropska unija za dalju integraciju. Kao predpristupni pregovor. Kao neka osnovna škola. Aha. I prelazak u srednju. Evropska unija, jer u periodu Savjeta Evrope i u periodu Crne Gore o kojoj ja pričam, nema kancelarije, ne postoji delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, postoji samo kancelarija Agencija za rekonstrukciju, tako se zvala. I onda dolazi Evropska unija, odnosno delegacija Evropske unije otvara svoje predstavništvo u Crnoj Gori tamo neka možda 8., 9. I nekoliko godina, 2-3 godine Savjet Evrope i Evropska unija rade zajedno i onda jednostavno Savjet Evrope gasi svoju kancelariju, a Evropska unija preuzima dalje. I kancelarija se gasi te 2011. Šta se desilo sa timom? Pa nas je bilo jako malo, nas je bilo 4-5 u kancelariji i mi nismo u tom trenutku 11. imali previše opcija. Znači opcija je bila ili da se priđe tom sistemu u Strasburu, znači Savjetu Evrope, da se uđe u njegov sistem, da se uđe u državne institucije, ali tako, ili da se pređe u neke treće međunarodne organizacije koje su tada također postojale kao i sad. Reci mi šta se u tvojoj glavi tada dešava, da li si razmatrala možda ulazak u institucije i ako ne zbog čega, jer neku u toj poziciji sa tvojim kvalifikacijama da je tada ušao, mogao bi vrlo lako da završi nekoj ministarskoj funkciji, možda tada doprinese i na neki način ispuni neke ciljeve koji su vezani za Crnu Goru. Kako si ti razmatrala tu poziciju svoju i šta ti je bio dalji plan? Pa ja sam išla sistemom eliminacije. Dobro, prvo. Zanimljivo.
Prvo, znala sam šta neću, pa ajde da krenem. Znala sam šta neću i to je možda uvijek početna tačka. Dobro. Kad sam ja u pitanju moje odluke. Recimo da ja sam se zasitila od Savjeta Europe. Mislim da sam na tom mjestu na kom sam bila, na kome naš čovjek nije mogao dalje da napreduje, jer je to kancelarija, to je field office, znači to je sve zabetonirano u tom obliku u kome je i napravljeno u startu. Ja sam ovladala poslom, znači ja više nisam imala što da naučim. Bila mi je opcija da ulazim u sistem, ja nisam bila zadovoljna sistemom Savjeta Europe, to je bio jako birokratski sistem, rigidan koji je zahtijevao neka odricanja velika, iseljavanje iz Crne Gore, odlazak u Strasbourg, tako neki lančani chain of commands ili kako se to kaže, taj sistem hijerarhije je bio prilično čvrst i meni i ogroman je sistem i nešto mi se nije dopadalo, ono što sam vidjela sam dosta jer sam provela i dosta vremena tamo, tako da jedan dio ekipe je otišao u Strasbourg na neke razne pozicije. Druga opcija su ostale međunarodne organizacije, tu sam nešto kao gledala jer je to bio kao neki prirodni slijed. Sad kao izlazim iz jedne međunarodne pa ulazim u drugu, međutim i taj dio poslovanja, odnosno rada u međunarodnoj organizaciji mi je bio baš u tom nekom početnom dijelu da naučim posao, da naučim sistem, da spoznam kako radi čitav mehanizam. I meni se čini da sam ga ja u tom trenutku već pokrila. Tako da je nešto drugačije meni bilo bliže. A treće, ulazak u državne institucije je nešto što se u tom trenutku nije ni desilo ni otvorilo kao opcija. Dobro. To je Crna Gora 2011. na 12. Ja radim sa opštinama do duše, znači ja izlazim iz sistema, potpuno prestajem da radim u Savjetu Europe, počinjem da radim sama. Sa nekoliko prijatelja koji su možda imali slični neki put u karijeri i koji su izašli iz tih međunarodnih organizacija, kad već mi ne možemo više sada da radimo sve jedan te isti posao ili nešto slično ili ajde da probamo nešto drugo. I mi počinjemo da radimo sa opštinama u smislu da pružamo konsultantske usluge, odnosno da pomalo edukujemo ljude zaposlene u lokalnoj samoupravi, kako da pišu projekte, kako da sarađuju sa evropskom mrežom, kako da ulaze u neke evropske asocijacije koje su u tom trenutku bile u mogućnosti da se koriste. A paralelno sa tim ja se vraćam onom nečemu što je oduvijek bilo broj 1, a to je pozorište, to je kultura. Dobro. I tako da ja sam nekako tad možda i najviše učim i najviše stvaram i najviše radim i čini mi se da najbolje napredujem kad sam izašla iz sistema. Da, ti si mi negdje rekla u pripremi za ovu emisiju da je u stvari kružok ljudi tvoji su ljudi iz kulture. Da. Tako da je to bilo potpuno logično i normalno za tebe. To je bio povratak kući. Da. I u koju instituciju ti počinješ da radiš nakon Savjeta Evrope zvanično? Ne počinjem ja da radim u nijednu instituciju. Ja počinjem da pomažem umjetnicima, da sarađujem sa umjetnicima, da pravimo projekte u kulturi. I ja u stvari počinjem da se bavim menadžmentom u kulturi, odnosno tom istom disciplinom koju danas predajem studentima na fakultetu. Možeš mi samo reći koje su to od nekih inicijativa, možda eventualno da pomenemo i neke dragi ljude i možda se prisjetiš nekog konkretnog projekta i koji je to bio tvoj doprinos? Pa recimo da već 2012. ja sa dvije prijateljice i još nekim širim krugom umjetnika napravimo izložbu Božanstveni svjetovi Salvadora Dalije. Ta izložba je bila organizovana u muzejima i galerijama, to je institucija grada Podgorice i
u stvari kreiramo je kao 40 dana nadrealizma. Znači izložba traje 40 dana, mi dovedemo radove Salvadora Dalija. Ta izložba je bila u Beogradu, u Muzeju Jugoslavija, i onda smo preko nekih saradnje sa kulturnjacima iz Beograda, mi kao grupica u stvari se odlučili da tu izložbu prenesemo u Podgoricu. I izložba traje, rekoh, 40 dana, okupila je veliki broj umjetnika, to je bio omaž svim umjetnicima, odnosno nekim od iz tog nadrealističkog pokreta s početka 20. vijeke, tu je Buñuel, tu je Dali, kao njegova izložba je bila glavna, tako da Lorca. Tako da to je bio jedan sjajan projekat. I zašto je bio zanimljiv? Iz dvije stvari. Prva stvar je, mi smo ga napravili tako da nismo htjeli da uzmemo, odnosno da tražimo ili da uopšte koristimo 1 euro državnog ili opštinskog budžeta. Poenta je bila da mi napravimo kulturni proizvod koji će biti apsolutno isfinansiran tržišno. Samoodrživ i koji će se prodavati, jer mi smo prodavali ulaznice. Ja nisam sigurna, ali mislim da je to prva izložba u Crnoj Gori da se prodavala, molim vas, ne držite me za riječ, ali koliko ja znam, to nije bio običaj. Tako da je ta izložba bila prodajnog karaktera i to je bilo sve tako jako zanimljivo. I u stvari što smo mi htjeli? Mi smo htjeli da postavimo taj neki primjer privatno-javnog partnerstva, da može kultura da se gradi i stvara i paralelno od budžetskih para i sredstava koji su u tom trenutku bili isključivi i jedini kad je Crna Gora u pitanju, institucije kulture u Crnoj Gori koji su se koristile. Izložba je bila sjajna, otvorio nam je princ Nikola Petrović, kome smo se javili, koji je sam došao da nam otvori izložbu iz Parize. Mi smo htjeli da dođete da nam otvorite izložbu, mi nemamo sredstava da vas dovedemo. On je rekao, nema problema, ja ću doći. I on je zaista princ. I on nam je otvorio izložbu i to je bilo sjajno. Nakon toga ja radim još sa pokojnim Slobodanom Milatovićem, Slobo Milatović čuveni. Radimo jedan sjajan performans na Ivanovim koritima. Radimo nešto kao kamp Che Guevara, koji je trajao čitav vikend u saradnji sa vojskom Crne Gore i to je financiralo Ministarstvo kulture preko konkursa. To je bilo jako zanimljivo jer su se ljudi javljali da učestvuju u kampu. Mi smo pravili kao vojni kamp, a on je u stvari bio umjetničkog karaktera jer je Che Guevara bio glumac Srđa Grahovac, Branislav Lečić je bio kapetan ili kako general, ne znam koja mu je titula bila, stvarno mogu se sjetiti tog čitavog kampa, a oni su imali neke zadatke tu u prirodi po Ivanovim koritima ispod Lovćena. To je bilo sjajno. Bilo dobro posjećenost. Bilo je mnogo dobro posjećeno, bilo je nekih jako zanimljivih ljudi iz regiona koji su nam došli, ali to su naravno ideje Slobodana Milatovića. Ja sam bila tu da to stavim na papir i da to nekako sprovedeš u djelo. Sprovedem u djelo. Poslije to je neka 13. Ana Vukotić, rediteljka naša, poznata, i moja prijateljica, obnavlja Fiat. I ja sam tu isto kao podrška. Fiat se obnavlja 2013. godine, nakon nekoliko godina pauze, i taj prvi Fiat 2013. koji se dešava u Kuslevovoj kući mi nekako iznesemo zajedno i ona ga uspješno vodi svih ovih godina. Do današnjeg dana. Recimo da je to bilo i onda sam paralelno ja radila konsultantske poslove, radila projekte, pisala za institucije, za nevladine organizacije, tako da ja radim konstantno i radim više stvari van sistema. Kad se pojavljuje Zetski dom? Pa Zetski dom se pojavljuje nešto kasnije, neka 15. Lidija Dedović je umjetnička direktorica Zetskog doma u tom trenutku, ja mislim tek postavljena, godina 2-3. I u pitanju je neki evropski projekat koji je u opciji i taj evropski projekat, i ona me zove da vidim da li mogu nešto da joj pomognem, ja tu krenem pomalo, da joj samo kao iz kuće nešto
Međutim, taj posao se grana i taj projekat se uveličava jer se dešavaju velike stvari u pozorištu u Zetskom domu u tom trenutku nadalje. I onda mi preuzimamo taj projekat, znači Zetski dom, to je isto jako zanimljivo, Zetski dom je bio mali partner u tom velikom large scale takozvanom projektu Kreativne Evrope sa najmanjom cifrom, nekom ispod 100.000. I posle nekih godinu dana Zetski dom je preuzeo liderstvo u cjelokupnom konsorcijumu, tako da mi stvarno krenemo ozbiljno da proizvodimo. I on je trajao 4 godine, pa se u okviru te 4 godine otvorio još jedan projekat, pa smo onda nastavili drugi. Tako da je vrijeme Zetskog doma se proširilo, iako je počelo kao nešto usput i nešto samo da uskočim, da pomognem, u stvari je uzelo priličan broj godina. Da, kreiralo neki pozitivan domino efekat. Nadam se. Da li je u kontekstu svega toga Zetski dom je na Cetinju, da li ste tu imali određenu formalnu, neformalnu pomoć ili kako se možeš ti prisjetiti tog nekog vremena? U kom smislu pomoć? Pa, s obzirom na to da zaista vodite velike projekte, da li je to osjećala zajednica i kontekst u kome se Zetski dom nalazi? Ili? Pa, to je u stvari možda najveći problem projekata koji se finansiraju iz Evrope. Postoji velika diskrepanca između očekivanja Evropske unije kada da određena sredstva i kapaciteta sa druge strane da se apsorbuje i da se doprinese zajednički. Tako da je nas dvije smo pokušavale taj jaz da tako baš smo mnogo raširile ruke bile da spojimo te dvije strane. Dobro. I vrlo često nije bilo lako, ali je zaista kao i uvijek kad je nešto na početku, kad je nešto, kad kreira neku dobru energiju, nastali su neke sjajne predstave, neke savršena poznanstva, imali smo velika umjetnička imena u Zetskom domu, imali smo putovanja, naše predstave su obišle mnoge centre po Evropi, tako da se zaista taj rad u Zetskom domu, kako god nama bio, sad kad razgovaramo o tome, a često razgovaramo o tome kako se desio i kako smo mi imali energije da toliko potrošimo na tom mjestu, u stvari dobili smo. Sjajno. Nataša, mi u ovom momentu dolazimo do tvoje aplikacije za Čivning stipendiju. Nije preuranjeno, to je već neka kraj 17. 18. Ti razmatraš. Malo mi je čudno kako to da se za takvu jednu stipendiju nisi malo ranije prijavila i da kažem dio motiva da te dovedemo u ovu emisiju da mi malo opišeš taj proces iz tvoje vizure, jer je jako specifičan, priznaćeš, i proces aplikacije i intervju koji je, ja mislim, tvoja generacija poslednji intervju da ste odlazili u ambasadu, to je pred COVID stanje. Opiši nam malo taj moment. Pa ja Čivning stipendiju pratim odavno. Upravo zbog toga i pitam. I ona mene dugo zanima. I pratim ja tako nekako usput sve te generacije koje prolaze kroz Čivning i meni oni sve izgledaju kao jedna tačno određena grupa ili kako da kažem jedan isti sličan profil ljudi koji dobija tu stipendiju, tako da ja ne mislim da sam u toj grupi i ne mislim da je uopšte to stipendija za mene. Stvari se mijenjaju u mojoj glavi, možda ne u realnom životu. Jasno. Tako da se ograđujemo. Mijenjaju neke 18. rekla bih, ne znam već 17. ali 18. da, kad ja vidim da je ekipa koja je pošla malo drugačija. Odnosno da su se tu proširili pa recimo po nekoliko nivoa. I iz uglova i profesija iz kojih dolaze, kao i institucija i tako nešto, mi sve to izgleda sad mnogo šarenije i ja mislim da su se neke promjene i desile, ja to tako percipiram i mislim da sad sa tom nekom širom opcijom ima onda i za mene mjesta. Kasnije će se ispostaviti da ti je ta percepcija jako dobra i procjena. Pa rekla bih da je bila. Ti apliciraš za Čivning stipendiju 18. godine za 19. 20. Jeste.
Piši nam malo taj proces, ne moraš previše. Ali... Pa dobro, to je aplikacija standardna britanska na online, ona zahtijeva vrijeme, zahtijeva jedan nivo znanja engleskog jezika i zahtijeva, ono što je najbitnije, zahtijeva jednu određenost šta vi u stvari želite. Znači ta aplikacija je jako jasna za ljude koji znaju što bi, odnosno koji su određeni u tom nekom pravcu. Ja sam već u godinama kad sam zaista imala šanse, vremena i prostora da se odredim i ja se odlučujem za menadžment u kulturi zato što je to u stvari sve ono čime sam se ja bavila prethodnu deceniju i ja sad imam potrebu da je i sa nekog akademskog aspekta ovladam. Ja već duže vremena razmišljam o menadžmentu u kulturi, pa su tu bile razne opcije, pa FDU, pa Beograd, međutim ja vidim čimning kao mogućnost da ja odem u Veliku Britaniju i da zaista to nekako učim, kako bi se reklo, sa izvora, jer mislim da čitav taj menadžment je i njihova kreacija kad smo kod menadžmenta u kulturi. Tu se dešava kod tebe jedan blagi pivot, ti si na St. Thomasu studirala međukulturna ljudska prava, opet soft law. Dobro, a ovdje se dešava jedan moment gdje okrećemo ka... Ja se okrećem još 2011. Ja se okrećem onda kad izlazim iz Saveta Europe i kad počnem da se bavim menadžmentom u kulturi. Međutim, moj odlazak na novo školovanje je u stvari samo sad potvrda svega onoga što sam ja radila prethodnih 10 godina i jednostavno ulazak u tu jednu akademsku zajednicu na taj način na koji sam ja mislila da trebam sada da uđem. Da sam spremna, da sam ovladala materijom u praksi i da je sad taj jedan teorijski dio, dio koji mi još nedostaje da ga ja pokrijem, tako to meni izgleda. Ja se prijavim, zanimljivo je da kad se prijavljujete za Chevening je potrebno da se prijavite na 3 univerziteta. 3 opcije i da imate A, B i C, odnosno prvu, drugu, treću, rang. Međutim, ja sam se prijavila samo za jedan. Ti uopšte nijesi imala druge 2 opcije? Ne. Nevjerovatno. Ja sam se prijavila za Queen Margaret univerzitet u Edinburgu i to je bilo mjesto i škola i program na koji sam ja htjela da idem. Teoretski su mogli da te izaberu, ne i u praksi, da ti izaberu za Cheveninga možda iz nekog razloga da ti možda kasnije odgovor za univerzitet. Dosta onako rizičan potez. Svaka čast. Ja sam razmišljala o nekim 2 opcijama. Druga opcija je bila King's College u Londonu. Jasno. Izuzetno rangiran college rasa grupe. A treći je, međutim ja i sa tim imam problem. Recimo, a treći je bio, ne znam, neki grad malo unutrašnjosti. Nije ni bitno. Ne mogu čak ni da se sjetim. I on je bio baš onako random izabran, čisto zato što su 3. Međutim, onda kad sam ispunila aplikaciju za prvi, onda sam shvatila da mi uzima mnogo vremena da se prijavljujem na druga 2, a za njih nisam ni zainteresovana. U stvari, ja sam gledala više stvari. Mene je zanimao Edinburgh, nije me zanimao London. Zanimao me Edinburgh i zbog Edinburškog festivala i uopšte zbog pristupa teatru i kulturi iz tog nekog škotskog ugla. Meni je to bilo vrlo jasno što ja želim da ovladam čime. Odnosno, kroz čiju vizuru želim da prođem kroz ono što se od mene očekuje. To je jedna stvar. Druga, tamo je Edinburški univerzitet čuveni, jaki, Ivy League za Veliku Britaniju. Tako je. Koji me, na primjer, isto nije zanimao. Nego me zanimao Queen Margaret. Zašto? Zato što je to mali univerzitet, isto državni, mali univerzitet koji se nalazi pored jednog velikog, starog, prepoznatog i koji je toliko agilan u istraživanju novih stvari, novih čitanja i novih pristupa u umjetnosti, u kulturi uopšte, da i proizvodi neke sjajne ljude i neke zanimljive researche koje sam ja ispratila i mene je više zanimalo da budem u toj maloj ekipi koja rađa nešto novo, nego da sad idem negdje gdje ću da kažem da sam bila. Mislim, ja već nisam, nikad me nije to ni zanimalo, a sad me tek
nije zanimalo 18. godine. Kako će se zvati univerzitet i da li je neko u Podgorici, u Bokiškoj čuo za njega. Tako da to baš nije bila mjerna jedinica. Tako da ja se prijavljam, oni me primaju i onda idem na razgovor. Ambasadorka u tom trenutku je Alison Camp i čak, ne znam, jesam li slobodna da kažem, mislim da je ona čak otvorila ta neka vrata za ulazak. Koja si ti prepoznala? Koja sam ja prepoznala, možda izmislila, ali tako meni izgleda. I ja budem primljena i pakujem se i idem u Edinburgh. Odlazim, trebala sam da pođem, moj program je počeo 9. septembra, što znači da sam trebala da pođem malo ranije, da bi bila 9. na fakultetu. Međutim, 15. septembra u Zetskom domu je premijera Razgovori o ljubavi Jernej Lorenci, to je koprodukcija koju je radio Zetski dom sa Slovenačkim narodnim gledališćem. Ja jednostavno ne mogu da propustim premijeru. Ja javim na Queen Margaret da ja moram da ostanem na premijeru i da ću da dođem, i tako da ja putujem 17. na primjer i dolazim onda kao sljedeći ponedeljak. Sve se može. Sve se može. Možeš li malo samo da nam Edinburgh sa fotografija izgleda čarobno, nestvarno, ali opet izgleda upakovano i malo. Možeš li da nam malo samo dočara život u takvom jednom okruženju, takvom jednom gradu koji izgleda kao sa Harry Potter filma? Ali on je bukvalno takav kakvim ste ga opisali. On je čaroban i mali ispakovan. On je sve to. To je u stvari, to nije glavni grad. I to je mjesto sa visokim kvalitetom života. I zaista je ugodan u svakom smislu. To je mjesto koje ima 500.000 stanovnika. Znači, jako mali grad. I čitav je tako okružen, odnosno čitav je formiran oko te neke velike njihove tvrđave u kojoj se nalazi ta glavna ulica i tu je Edinburški festival kao zaštitni znak grada. Ili ona stvarno onako i u prirodi brown ili se samo na fotkama? On je zaista takav. I on je zaista i onako čudan i mračan i sa nekim neobičnim stepenicama i vratima neočekivanim. Na neočekivanim mjestima, sa čudnim beskrajnim stepenicama koje vas vodi u, ne znam, 4,5, je tako? Kako se zvao onaj portal u Harry Potteru, zaboravila sam. Tako da, da, Edinburgh je sjajan, ja dolazim tamo, to je univerzitetski grad, pun mladih ljudi, sjajan, siguran, ugodan, bogat, veseo. I ja sam potpuno, mislim, veseo i mračan. On izgleda mračan, ali je pun mladih ljudi i pun je života i pun je silnih događaja, tako da ja stvarno uživam u Edinburgu. Nalazim stan u samom centru grada i tu sam nešto sad opet na novo učim, šetam se, gubim se kroz one gužve, gubim se po gradu i ja sad mnogo volim da se izgubim u nekom gradu i da onda pokušavam da nađem put nazad. To mi je omiljena, tako ga upoznajem najbolje. I to su bili sjajni mjeseci. Sad, Edinburgh je strašno hladan, treba i to uzeti u obzir. Znači, u Edinburgu je nemoguće sidjeti napolje duže od 20 minuta. Tako, ali uvijek imate svojih 20 minuta jer sunce izađe svaki dan, to je isto interesantno. Mračan je i oblačan je, međutim valjda kako je na okeanu i kako stalno vjetar duva, tu se uvijek dešava, nebo je roller coaster i sunce se pojavi u jednom trenutku, tako da vi imate svoj sunčani dan i vi imate moment kad stavite naočare i kad možete kafu da popijete vani. Znači to se zaista može desiti svaki dan. Tako da je interesantan po više nivoa. Super. Koliko je program menadžment u kulturi sa akademskog aspekta se tebi poklapao s onim što si ti već negdje proživjela kroz praktičnu primjenu u Crnoj Gori? Koliko si novih stvari naučila? Ja sam jako puno naučila na Queen Margaret.
zaista mogu da kažem da je ta godina bila, do duše ja sam zaista htjela da učim i bila sam spremna i nešto sam se umorila od posla i od svih tih godina i meni je ta godina bila sad ću samo da učim i da budem štreber i da idem na sva predavanja i da hvatam notes, što sam i radila. Vjerojatno sam bila annoying potpuno, ali ja sam uživala. Tako da, što saznajem u stvari, gdje se, to je isto zanimljivo za period na Queen Margaretu, je to da su profesori na tom programu, mada sam posle vidjela da na svim katedrama je tako, su profesori koji nisu ponikli iz akademske zajednice, nego da većinu profesora čine ljudi koji su iz prakse i koji su se u jednom trenutku odlučili da se vrate, odnosno da se uključe u akademsku zajednicu. Znači to su sve, uvijek je bio ili neki poznati umjetnik koji je ipak onda odlučio da ide na master, pa na PhD, pa da radi researche i da bude profesor, pa je u pitanju stari direktor teatra u Birmingenu koji je nakon određenog vremena se zasitio posla kao takvog i htio je da predaje, tako da su svi profesori iz raznih polja došli, a svi su oni iz prakse i to je meni bilo jako uzbudljivo i ličilo mi je malo na mene, odnosno mogla sam malo da se identifikujem s tom pozicijom, jer to meni bilo sjajno, jer su to ljudi koji su stvari radili, stvarali u drugim institucijama, proizvodili nešto i tek onda inkorporirali nekako svoje iskustvo u to što predaju mladim ljudima, tako da malo je onih koji su od 20 i nešto postali asistenti i ostali na univerzitetu. Kao da to više nije slučaj. Naročito na umjetničkim univerzitetu. Primjećujem razliku između onoga što mi imamo ovdje, definitivno. Pa mi idemo sporo, to je fakat. I u bilo kom pravcu da krenemo, nekako smo usporeni, ali nekako zapinjemo izgleda na tom putu, ali mi isto idemo u tom pravcu. Te stvari će se jednako desiti kod nas. Jako mi je drago da si imala takvo jedno iskustvo i zaista ti ovako čestitam i pomalo zavidim na tom vremenu provedenom u Edinburgu. Možeš li malo samo da mi se dotakneš tog nekog konteksta u kome ti, da kažem, najčešće apliciraju studenti sa 24-5 na te neke programe, ti si već tu apliciraš u nekom momentu malo starija od tog nekog prosjeka. Reci mi, opet si žena u krajnje tradicionalnom crnogorskom društvu, opiši mi negdje ulogu porodice u svom tom procesu i koliko je naprosto podrška porodice bitna da bi ti konačno došla na svoje, da u tom nekom momentu hvataš bilješke, i to je negdje ono moje pitanje s početka, kako je danas biti Nataša Kraljević? Uči Nataša Kraljević i dalje. Pa to. Možeš li mi malo samo se dotaći uloge porodice negdje i u kontekstu žene u crnogorskom društvu koja zaista želi da se maksimalno profesionalno i akademski ostvari? Pa ja sam nekako imala sreću da uvijek imam podršku od svoje porodice. Meni roditelji nikada nisu stajali nešto na putu, određivali mi neke pravce. Tako da ja sam jedna od onih rijetkih privilegovanih, čini mi se, kod kojih nisu postojale neke zadate teme koje su morale da se ispoštuju. Ja uopšte neću sad da kažem da li je nešto dobro ili loše i čiji su izbori dobri ili loše, uopšte. Ali zaista mislim da a to je obostrano. Recimo, ja sam bila osoba koja je uvijek imala vrlo jasan fokus. Znači, čime god da sam se bavila, što god da sam htjela, u kom god pravcu da sam išla, ja sam tačno znala što bih ja. Tako da, oni su bili vrlo često, nisu imali opcija sem da me podrže. Da me podrže ili da mi zabrane. Znači, to su bile dvije opcije. Nije bilo pregovora, jer za mnoge stvari, naravno, smo razgovarali, ali hoću da kažem da kad nešto što se tiče baš mojih odluka, mojih ciljeva i sad nekih ostvarenja koje sam ja mislila su važni, oni su bili ok. Pa recimo, ja sam pošla u Boston 2001. Oni su me podržali. Meni je mama donijela taj papir sa
fakulteta za strani jezik, engleski jezik u Nikšiću. Ona mi je donela taj papir. O studentskoj razmjeni učenju jezika. Jeste, zato što je ona znala šta ja hoću. Moja mama vjerovatno nije bila srećna i znam da nije bila srećna. Mislim, osjetila sam. Dobro. Tim svim mojim putovanjima ona je možda nešto mislila drugačiji život i ne znam, mladost za mene. Međutim, ona je znala da ja to hoću i ona je to podržala. Moj otac je uvijek bio vrlo jasan da je moja samostalnost, moja sigurnost u sebe, moja škola, moje obrazovanje na prvom mjestu. Tako da što se njega tiče tu nije bilo dileme, nije bilo nikakvih odrednica. Tako da ja sam imala njih stvarno kao svoje vojnike. Tako da meni je to izgledalo kao potpuno normalna stvar. I došlo ti je prirodno? Došlo mi je apsolutno prirodno, znači nisam imala nešto da uporedim pa da kažem ja sam se borila za svoja prava. Nisam. Ja sam ta prava nekako osvajala i oni su mi ih, na neki način i pružali. Super. Vraćamo se iz Edinburga opet u Podgoricu. Vraćamo se posljednjim letom. I iz Londona, posljednjim letom, iz Londona, Montenegro Airlinesa tad, sad već bivšeg, u jeku pandemije. Znači, desila se pandemija, ja sam u kontaktu sa britanskom ambasadom, ambasada nas savjetuje da idemo ili ne idemo. Let je popodne, ja sam u Edinburgu, znači ja nisam u Londonu, ja sam u Edinburgu i to je određeni ozbiljna daljina i to je sad, Edinburg je jako daleko, on je potpuno tamo na okeanu. Tako da sam morala da znam unaprijed da bih se spakovala. Moj muž je u tom trenutku kod mene u Edinburgu, mi se pakujemo u roku od 5 sati i sjedamo na voz, odlučujemo, vidjet ćemo, vraćamo li se ili ne, da li da idemo, pandemija je u Crnoj Gori, da li da ostanemo, svašta. Međutim, mi se spakujemo, idemo kući i letimo iz Londona i nosimo jedan ogroman bicikl koji smo kupili u Edinburgu i moramo bicikl da ponesemo, pošto moj muž je biciklista i sad je on morao svoj bicikl da ponese za Crnu Goru. Sjajno. I onda taj bicikl, i to je čitava sad jedan folklor na aerodromu dok traje panika da kako će bicikl da uđe, znači užas se dešava. Tu je ambasador crnogorski koji se posle ispostavi da nam je sačuvao bicikl zato što ga Englezi na kraju nisu ni utovarili na avion i mi smo stigli u Crnu Goru i stižemo i onda nas vode u karantin. Tad je ozbiljno stanje u Crnoj Gori. Vode nas u karantin, mi smo u Ulcinju karantinu 15 dana, pa smo onda 15 dana u izolaciji, znači baš je nekako dramatično. I u svemu tome bicikl je ostao u Londonu i mi pišemo ambasadi i neko nam iz ambasade kaže da ga je ambasador donio u kancelariju i tu je i bezbjedan je. I onda su ga poslali posle nekog vremena, stigao posle nekih mjesec. Dobro, ajde da kažemo, to su već neke okolnosti COVID pandemije, ti razmišljaš o karijeri, o zaposlenju, koje su bile opcije, šta ti se vrzma po glavi u tom momentu? Isključivo univerzitet, sama akademska zajednica, jer ja odavno to, ja već u Zetskom domu, ja kada apliciram za čivning, ja ne apliciram slučajno, ja apliciram za čivning zato što želim da pređem sad, pošto prelazim iz po dekadama, je li tako, iz jedne grupe u drugu, još je ostala ta grupa koju sam radila za NVO i za državu najmanje. A zato je bilo ovo na pola puta, odgovor na prvo pitanje. Pola puta ima još mnogo toga. Amin. I ja se javljam Fakultetu vizualnih umjetnosti, odnosno dekanu Fakulteta vizualnih umjetnosti Nikoli Latković u tom trenutku. Pišem mu mail, Nikola i ja se ne poznajemo. Ja mislim da sam još u Edinburgu, nisam sigurna ili sam stigla. I ja mu kažem kako sam, što bih i kako sam zamislila da se proširi eventualno kurikulum za te predmete. Nikola mi se javlja, jako je zainteresovan, on kaže čak da su i akreditovani takvi neki predmeti, znači oni su ih već imali predviđene, što je sjajno.
I onda nekako sa njim i sa administracijom na univerzitetu ja nekoliko mjeseci radim na pripremi svega toga i ulazim na univerzitet zvanično od tekuće akademske godine, znači 21. 22. I preuzimam 3 predmeta na Fakultetu vizualnih umjetnosti, to je menadžment u kulturi za 2. godinu, kao neki opšti predmet koji pokriva tako čitav sektor i upozna ih sa sistemom. A preduzetništvo u kulturi je u projekti, to je 3. godina. Tu se uči taj jedan ekonomski aspekt, odnosno pokušavam da ih tržišno orijentišem suptilno kad je kultura u pitanju, odnosno da ih nekako obavijestim na vrijeme o nekom vremenu koje se promijenilo. Koje dolazi. Kako je umjetnik i generalno učiti preduzetništvu i marketingu i sad odjednom je li ti iz kulture trebaš da postaneš ekonomista, trebaš da postaneš marketing menadžer, youtuber, tiktoker. Ajde malo nas uvedi u taj moment. Pa mislim da se svijet sam po sebi usložnjava i on se komplikuje na svakom nivou. Nije to samo kultura u pitanju. Ako je bilo dovoljno proživjeti život u nekom prethodnom periodu znajući 3 radnje ili 5, više nije. Znači, mi svi moramo da budemo multitasking na nekom nivou. Znači, mi moramo da pokrivamo više polja, jer je takav svijet. Mislim, tržište je takvo. To nije nešto što mi propagiramo ili ja lično. Apsolutno ne, ali to je nešto što je neminovno i to je nešto što je vani. I poenta je da mlade ljude što prije upoznamo, upozorimo šta ih čeka, jer sistem je drugačiji nego... Pa evo pogledajte, kad smo pravili Dalije 2011-12, znači sad je to skoro 10 godina, i kad smo pokušavali da uvedemo to privatno javno partnerstvo kao da se pravi neki kulturni događaj bez novca državnih para, to je bio šok. Odnosno to je bilo nešto što je bilo neočekivano i nije se valorizovalo, odnosno nije se smatralo dovoljno kvalitetnim jer nije izašlo iz budžeta države. Znači mi i dalje imamo taj moment da je budžet države garant za kvalitet. A to je nešto što pripada nekom vremenu, to su recidivi nekog prošlog vremena, naravno da u bogatijim zemljama gdje postoji veliki budžet koji omogućava umjetnicima da funkcionišu u okviru njega i da zaista stvaraju. To je nešto sa čim nema pogovora da je to najbolja opcija. Nema dvojbe. I da će rezultati biti najkvalitetniji. Ali u društvima u kojima to nije moguće, društvima u kojima je budžet za kulturu vrlo limitiran, do današnjeg dana, jednostavno nije dovoljno biti u grupi koja čeka da se otvori neki konkurs i da nešto država da, koja opet ne daje jer to država nema svoje pare. To su opet naše pare, ali tako? To su naša sredstva. Poreskih obveznika. Mi smo poreski obveznici, mi smo ti koji plaćamo našu državu i naše ministarstvo da nam taj novac vrati nazad najbolje što može. Znači kako će država da okrene taj novac i da nam ih vrati i koliko ćemo mi da dobijemo iz tog povratka je sad priča vjerovatno, odnosno tema za neki drugi razgovor, ali je svakako prostor za analizu i na neki način mjesto gdje ja upućujem mlade ljude da vide, da uporede neke druge sisteme i kako drugi sistemi funkcionišu, koji su to instrumenti koje možemo da povučemo, da se pomognemo. Da sublimiramo ovako u malo šaljivom žargonu, pored toga što umjetnica mora biti zdrava, ona mora biti i menadžerka, i preduzetnica, i youtuberka, tiktokerka i tako dalje. Jer je to zahtjev današnjice. Pa zahtjev je današnjice. Mislim,
Ne znam, meni je to jeste tema o kojoj se može raspravljati, ali ja zaista mislim da je svijet takav. Ni majka više nije samo majka, nego je majka i direktorica i šefica i drugarica i komšinica i youtuberka i razumijete, širi nam se prostor za djelovanje, sve je veći pritisak na čovjeka kao takvog, pa i na umjetnika. Da li anticipiram dobro da je treći predmet gdje sam i prekinuo, ja izvinjavam se zbog toga, bila kulturna diplomatija? Ne, treći predmet su odnosi s javnošću. A odnosi s javnošću? Odnosi s javnošću je treći predmet na 3. godini koji se izučava opet sa aspekta umjetničkog proizvoda. Znači, kako jedan umjetnički proizvod može da se plasira u javnosti, a da se ne deplasira. Pa kako? Pa... Koji su to modaliteti i da li to malo teže pada samom umjetniku kao kreatoru u odnosu na umjetnika kao menadžera, distributera? Pa sigurno. Mislim, još je jedna stvar vrlo važna. Sad je umjetnički proizvodi su vrlo često sad u mnogim opcijama industrijske kulture, da ne kažem kreativnih industrija, a rekla sam, je grupni rad. Tako da više jeste veći zadatak, ali on je dijeljen među ljudima. Tako da i ti odnosi s javnošću nije isključivo jedan čovjek i jedan njegov proizvod i jedan njegov kanal, da, ali ga izučavamo sa aspekta zajedničkog proizvoda. Kao kolektivnog stvaralaštva. Recimo da ih učimo tome i da ih učimo na koji način da koriste medije, da koriste sredstva komunikacije za svoju korist, a da se, kao što ste rekli, njihov proizvod ne deplasira. Također, učimo disciplinu od njenog nastajanja kroz istorijski razvoj sa tim nekim ovladavanjima, terminima i pojavama kao što je propaganda i uticaj medija. Tako malo da im objašnjavam institute da bi mogli da prepoznaju stvari, jer je poenta da oni prepoznaju stvari, ne da se nije mi prioritet da ih nečemu ostručim, niti to mogu, niti mislim da to znam, nego da ih spremim da prepoznaju stvari, da misle svojom glavom i da budu nezavisni sutra u nekim odlukama. U kom momentu sam ja onda generisao iz rezimea kulturnu diplomatiju, to već sad ostaje misterija? Kulturna diplomatija je istraživanje kojim se ja bavim, evo već 1-2, još iz Engleske sam ja to nekako preuzela. Šta je kulturna diplomatija? Pa to je komunikacija među zemljama korišćenjem kulturnih proizvoda, najjednostavnije. Koliko je ona važna za male zemlje poput Srbije i Crne Gore? Pa kulturna diplomatija je jedan sad sektor koji se prilično izučava, rekla bih. Iako sam ja mislila da nije toliko interesantan, a u stvari je vrlo sad tema kojom se mnogi bave. Kulturna diplomatija je promijenila svoj originalni oblik, jer je kulturna diplomatija bila nekako rezervisana kao sinonim za meku moć, koja je opet bila u rukama nekih jakih zemalja koje su imale ozbiljnu infrastrukturu i mehanizme da plasiraju svoju kulturu vani, kao što Velika Britanija, SAD, Kina, Rusija. Međutim, kulturna diplomatija dobija neke nove oblike, a to je da i neke međunarodna digitalizacija, međunarodna saradnja, interkonekcija je stvorila neke ekstra prostore dodatne za neke manje i slabije zemlje koje nemaju te mehanizme da i one učestvuju. Tako da je kulturna diplomatija sad dobila neki, osim u terminološkom smislu, šire značenje, ono i u suštinskom, na terenu, sad predstavlja i ovo i ono, jedno i drugo.
Tako da, osim komunikacije dva atašeja za kulturu, kulturna diplomatija je i razgovor dva umjetnika i pozorišna predstava koja je koprodukcija i zajednička izložba iz više zemalja umjetnika, tako da se sad definiše, odnosno pravi se taj neki okvir te nove kulturne diplomatije, a mala zemlja bi trebala da koristi sve mehanizme koji su joj raspoloživi. Mi imamo javnu diplomatiju razvijenu, međutim kulturna diplomatija, to sam već jednom rekla, negdje javno, da je ostavljena akterima iz kulture koji ne pripadaju državnim institucijama da se njome igraju. Međutim, kulturna diplomatija dobija sve veći i veći značaj, odnosno prepoznaje se da je u stvari njen uticaj jako bitan, odnosno da se uz te mehanizme može mnogo lakše i bolje komunicirati s drugom zemljom. Te s tim u vezi nam treba i konkretna strategija. S tim u vezi bi trebao taj oblik da se, odnosno taj način komunikacije da se u Crnoj Gori malo bolje istraži, da se napravi taj neki možda generalni okvir, da se pobroje ta sredstva koja možemo da koristimo, da vidimo šta je sve kulturna diplomatija, gdje smo sve dobri, šta možemo mi da, sa čim možemo da komuniciramo sa nekom drugom kulturnom zajednicom iz neke druge zemlje, da se razumijemo, da u isto vrijeme ne moramo da potpisujemo memorandum o saradnji i da, ne znam, idemo, nemam pojma, u vojni savez. Recimo. S obzirom da imamo kulturu i diplomatiju i jedne i druge u Crnoj Gori i regionu nikad dovoljno, ja bih iskoristio ovu priliku da ti se zahvalim na ovom gostovanju i da te ujedno pozovem da kad kreneš drugom polovinom ovog puta da nam ponovo dođeš u goste i da nam pričaš malo o tom svom novom putu. Biće mi drago, hvala. Nataša, puno hvala na gostovanju Spotlight podcastu. Također.